E huoneone ana kona Redmile, mō tōna iwi te take. This is the 16th meet I've been to. I've gotten about 5 results back over the past sort of week or so. Good results! Yep, all of them have been good so far. Okay. So really happy with what we've been seeing. No E. coli, which is awesome. He rua te kaumātoru te pakeke o tēnei kai pūtai au, heoi, koia tērā e whai wāhi atu ana ki te kaupapa o te kura takapini. Arā, he whakamātau I te wai Māori putanua I ngā marae o te takiwā. It's a tricky one because I think in our takiwā we have a lot of problems and it's really kind of based on where you are. So in the Canterbury region we've got a lot of agriculture and irrigation, and so one of the problems we have is with our fertiliser use, and so we end up with a lot of nutrients in our waterways. Nō reira, e whai maramatanga ana ngā marae I tōna rangahau e pāna ki te wai Māori. E ai kia Ian Cranwell, kaore he raru I te wai ki tōna marae o Wairewa. I pai ake te wai ki te inu, e pai ake kore e ratu mea kei roto, nā te mea mai te whenua, hohonu rawa I haramai. Kaore he nitrate e ratu tūmomo. Heoi, hei tā Nadia Wesley Smith, he rereke tēnei ki te āhua o tākou. We tested the water and found that it was quite high for nitrates, which was a surprise because we thought, with our filtration system that we were covered and that our water was pretty good. E ki ana Cranwell, ahakoa ka whakamātau rātau I te wai, mā te kaunihera te mahi hei whakapai. Ko te tūmanako, e hara te mahi o te tangata, ne? Ko tērā te mahi o te kai kaunihera, ngā kaunihera. Ki te whakamātau te wai, nā te mea tērā pēi au ka utua mō ngā rates e ratu tūmomo utua ki te kaunihera. Engari, e hara tēnei I te mahi whakamutunga mā Redmile, ka uru atu ia ki te whare wānanga o Oxford, kia whai I ngā mahi rangahau o te wai Māori. So my boss kind of shot it at me and said, do you want to apply for this? And you can kind of progress your water science there. And so I figured, why not apply for it? Applied to Oxford, applied for the scholarship, and then got into Oxford, got the scholarship, and then now it's all happening. Me te mea nei, ka whai tētahi o ana whainga nui, hei hāpai I tōna iwi. One of my goals is being sort of a leading freshwater scientist, and part of that is being a leading Ngāi Tahu freshwater scientist too. And so I think for me, anything I can bring back to the whānau and basically just share is really ideal for me. Hei te marama o Kitopa, ka wehe atua Redmile ki te whare wānanga o Oxford, ako ai mō ngā marama e te kaumārua. Hora Kairangi Nicholas, Tahu News. Ko te reo, te take.